ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise eenyu isti sagalee keessa ol kaasaatti jedhaanii amma Yesuus yoomiyyuu taanaan jedhani homtinuu takka hin argine Museen iyyuu hin argine jechuudha la ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee isti sagalee keessa ol kaasaatti isan namma jedhu jedha isheenuma homtinuu takka waaqayyo hin argine ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee waa'ee isaa hiikee beeksise malee haleluuyaa አምስ ዮሐንስ 6:46 irratti immoo akkas jedha አብን ያየ ማንም የለም ከእግዚአብሔር ከሆነ በቀር እርሱ አብን አይቷል አባ ከናርጌ ተኮሌን ጅሩ ዋቀብራ ከንቴ ይሰዱዋል waan argamuu dandeenya kanatti waan deebi'uu dandeenya deebi'uu dandeenya kanatti deebi'uu dandeenya መመለስ የማይችል ጸሎት ነው የጸለየው ሙሴ በብሉይ ኪዳን ነው ከኩ ሞፋ ከስታይ ከኩ ሃራ ከለተ ሙሴ ነሚ ኢጂሳ በነሚ ቶኮ ሃሌሉያ ኢጂሳ ኤኙ ረተ ከበነ ሙሴ ተገርሲስ ሙሴ ኢጂሳ ዋንተ ቆረተ በነሚ ጀ ድንቂፍ ታምሪ ረትምት ዋን ጎዱን ማረትም ነሚ ኩመዲ በጃ ቦዴሳዳን ዮዴም ኩመዲ በጃ ይረዱዋ dubartoota fi ijoolleen yoo itti dabalaman miiliyoonota lincaan Museen qobaasaatu gaggeessaa jira namichi kun garuu fedhiinsaa waan biraadha kadhannaansaa waan biraadha argitanii yeroo hundumaa waaqa wajjin hariiroo qabaattanii waan haaraa isinitti agarsiisa waaqayyo haleluuyaa Yesuus geetaa ila Museen ulfina taanaan bishaan galaanni akka manaatti akka dhagaatti dhaabbate indaaqoon keessa seenuu hin dandeessu indaaqoliin illee isaanii wajjin ba'an jedha wanti baay'ee isaanii wajjin ba'e garuu bishaanicha keessa akka isaanii hin galleef waaqayyo dhagaa godhe bishaan ulfina akkasii argeera Museen garuu no kana miti ulfinni kee waaqayyo jedhe kana miti ulfinni kee amma nan shawwaddooti dinqiif taamariin itti agarsiistee nan shawwaddu jedhe maalta iji keessan yoo baname amma maalta garaan keessan yoo baname amma maqaa Yesuus Kiristoos beeka akkasin nadagaa jirtan afurri kun garuu isin argatu abidda ta'e isinitti qabatu maqaa Yesuus Kiristoos fedhii biyya lafaa keessaa sin baasan fedhii foonii keessaa sin baasan akka poleettiin kee kanatti ittiin kadhattu akka maatiin kee barbaaddu waaqayyoon hin barbaaddu kana booddee maqaa Yesuusin akka qomoon kee waaqayyoon beekutti hin beektu kana booddee yaadi kee hin geeddarama sammuun kee hin geeddarama Jadialo prasara banda. Abbango pastori jala isaif ana fakkana ifun barbada. Isatti matana waqatti. Maalif isatti ifte tamman anan karasa na fayyise waaqayyo. Embeka munami tokko karamati isaati fayyata. Indanda waaqayyo. Indanda maatiin fayyine warri qabdan immoo keessa maatii baay'een fayyine qabaatan. Qaallu sataan maali sataan ati waaqatti maxxan inni maagneetiidha waaqayyo maagneetiidha sibiilli maagneetii wajjin immoo chaarji ta'e maagneetii ta'a ኢየሱስ ጌታ ይኸው ብረት በብረት ነው ሚሳል ማግኔቲ ሲቢላ ወጅን ኦላን ሲቢልቺስን እዩ ሲቢላ ብራን ቀበታ አኩማ ከና ነሚ waaqayዮ ወጅን ኦለ ማቲ ሳን ፍረታ አሜን ማቲ ሳ ዱከና ከሳይን ፍረታ ሃሌሉያ አሜን ቆሞኬ ዱከና ከሳ ፍረቹን በርባዳ ዋቀት መጣን ኢየሱስ ጌታ አሜን እኔ እግዚአብሔርን እንደ አባቴ አይደለም ፈልገው እንደ ሐዋርያ ገርቦሬ አይደለም ከሐዋርያ ገርቦሬ በላይ ለኔ መብራት አለብህ እግዚአብሔር ሆይ አይኔ መክፈት አለብህ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ኢቭን ለሐዋርያት ከበራህላቸው በላይ
Kaleessani badheera. Isa Phaawulos dubbate lallabuu barbaadan. Jireenya koo lallabuu barbaadan. Dinqiif taamrii anaan hojjechuu qaba Waaqayyo. Yesuus akkaataa addaatti anaaf na eeguu qaba. Maqaa Yesuus iji keessa na banamu. Ayinaatu hiikkafata በኢየሱስ ስም. Amantaa miti kan nu dubbachaa jiru. ባህል አይደለም እየሰበክን ያለ ነው. ኢየሱስ መገለጥ ነው. ክርስትና ማርቶሎሮቦ ሻካባራ ዲያላባ ክርስቲያኑ ማን ሙለተ ክርስቲያኑ ማን በነሙ ይቻል ጴንጤ ታጥጫሉ በትቴ ሰታና ዱቴታ ጴንጡማን ቪዥነሪ ተው የሮንዱማ ዋን ሃራርጊታ የሮንዱማ ኢላ ወንጌል ኩን ሲፋዴማ ሃሌሉያ ከናፍ ሙሴ ከኩሞ ፈረተ ከኩም ሃራ ከነቴ ቹ ዮሐንስ ረት ከን አርጊ ከኩሞ ፈረተ ዋቀዮ ኦፊናርጊሲስ ነው ሙሴ ኦፊናርጊሲስ ገሩ isuma yutaana gaaricharra gaafa bu'eedha Museen fuulli isaa ni faaya. Kota waaqayyo wajjin ooltanii fuula dukkanaadhaan baatan mana kana keessa. Gadditee dhufuu dandeessa. Gadda sana wajjin mana kana keessaan deebitu. Dibata wayiitu sirratti dhangala'a. Kolfaan gara hojii keetti deemta. Hojiin kee hin geeddarama. Jireenyi keessan hin geeddarama. Wanti isin amma jibbitan waaqatti si qaamaleessa maqaa Yesuus Kiristoosiin hin geeddarama. Wanti isin ammatti nuffitanii jirtan በጣም የሰለቻችሁ ነገር አለ። የሰለቸ ህይወት፣ የሰለቸ ስራ፣ የሰለቸ ትዳር በጌታ በኢየሱስ ስም ይቀየራል። የእግዚአብሔር ክብር ይቀየራል። ኡልፍኒ ዋቀዮ ነገደረ ላሜ ኡልፍኒ ዋቀዮ ነገደረ ገደረሜን ባን አረ ላሜ ገደረሜን ባን ጉይች ዶሃራ ተፍምት ተጃጅላንስ ዶሃራ ተፍምት ኢዶ ኮንፈረንሲ ሃራ ተፍስምት ኡልፍኒ ዋቀዮ ስራ ዱፌናን መቃ ኢየሱስ እንገደረምቴ ባት አሜን እና ተኮል አባ ከን አርገጁ ጢሞቴዎስ ተኮ ጃራት ሲያከስ ጀራ እርሱ ብቻ የማይሞት ነው ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል አንድ ሰው እንኳን አላየው inni duwa kan indune da inni kan indune waaqan dune eenyun iyyuu tidiyachuu danda'u ifa eenyun tidiyachuu dandeenye keessa jiraata namni tokkollee hin argine argus hin danda'u amma garuu የጴንጤ waan isinitti barbaadu iciti dhabu waanuman amma dubbachaa jiru iyyuu iciti አሁን እየተናገርኩ ያለው ተራሱ ሚስጥር ለብዙ ሃይማኖቶች ያልተገለጠ ለብዙ ሃይማኖተኞች ያልተገለጠ ብርሃን ለኛ ተገልጧል አሜን ኢፍኒ ኤኙ ተኮ ፍንፍኒ በየከነረት በየለፋረት ጴንጤፍ ዱዋ ከንፍ ኢፍ ተኮ ጅራ አሜን ሃሌሉያ ኢፍ ተኮ ጅራ አሜን ኢፍ ተኮ ጅራ አሜን ኢየሱስ ለንስ አሜን ያ ብርሃን ኢየሱስ ነው አሜን ለብዙዎች ያልተገለጠ አመኑን ጋፎ ወንጌላው ወጀኑ ማሊስ ናመንቲ ከሰነ ወልዳመት ጉነተኒ እኑን ሲንጀግኔ ቤና ማሊፍ ለመጀክቱ ማሊፍ መጋላ ጀክቱ እንጂ አራ ጀቃን ጅሩ ዋኑ ሙለቴ እስኒፋ ሙለቱ የቻይረ መለሳ ኢሳን ኮ ማልጀቻ ጅሩ ዋሃኒ ሙለኔ ዋሃቂ ሶላተማዳ ዋቂ ገድንቡኔ በየለፋት ጀሩ አይ ዋቂ ገድቡኤራኒ ጀዴ ዋቀይ ሙሴፍ ሙለኔን ትሬ አንገሩ ከጉሃራ ከሰት ኢየሱስ ተይ በየለፋራ ዱፌራ ሄደ ኢየሱስ ዋቀይ ስኒን ገለገሩ ወይ ዋቂኑን አመ ዋቄፈቻ ጅሩኩን ዋቂኑን አመ ሰበርባቻ ጅሩኩን ዋቃ አቦቲን ከኝ አርጉ በርባደኒ አርጉ እንደነኛ ዋቃ ነማጀሱዳ ዋቃ ኢፈቴዳ namni dukkana keessa ta'e isa ilaaluu danda'u
ዋቀዮ ኦልፊነ ቀቤሰዳ ዋቀዮ ሶራችሳዳ እግዚአብሔር ያስፈራል። ያ እግዚአብሔር ግን ዋቂሱን ገሩ ዋቂ ሶራችሳንሱን ዋቂ አጄሳንሱን ዱፍ ገረብየ ለፋ ዱፍ ሃሌሉያ ያ አስፈሪ አምላክ ኢየሱስ ያድናል። እኮ መገለጥ በቃ ክርስቲያኑማን ሙለተላ መገለጥ ማለት እጂ ከሰን በረም ነታና ክርስቲያኑማ ከሰት ዱዓና ከከኛኝ ኡጋ ሙስሊም ተወይ ኦርቶዶክስ ተወይ ኩንስኒ እንገልጣና ይሄ የማይገባን ከሆነ ሌላ ሃይማኖት ብንከተል ይሻል። ምክንያቱም ክርስትና የመገለጥ ህይወት የሮውን ዱማ አርጉናን ጅረኛት ጅራተ ብረ እና ዋግኒ ኩን እኙላ እኙላ ኒ በረካ ኩሞ ፋከሰ እሙለበሬ እንዱ ተኒ ጀደ እኙላ ጋፈጀተኒ በረካ ኩ ሃራ ከሰ ዱፌቱ ማርቆስ ሰገለረት ከዳኒ ሙሴ ጋፈ ዴቢው ፈርጊና ነንፊታ ከነ ድበደ ደፈ ደፈ ከዳኒ ሙሴ ሴረባው ሶዶሚ ሰዲረት እንዴቢል አና ከስቲናመን እኔ ማምነው የሙሴ ጸሎት እባክ ክብርን አሳይኝ ብሎ የለመነው ማለው ፍናገነ ተገርሲስ ጀደኒ ከዳት ከዳኒሱን የሮሰን እንዴቢል የፈደኒ አመና ማሊፍ እቱ ዴቢያራቴ ማርቆስ ሰገለረት ዱፌቱ ሙሴያን ዋሙት ዋቀይ ያማይታየው አምላክ የሚያስፈራው አምላክ የሚገለው አምላክ በማርቆስ ወንጌል ላይ እውነተኛ ክብሩ ተገለጠ። ቶኮካስ አመሸንት ዱብስ ኢየሱስ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ሱጣቴ ኦልጋ ጋራ ኤራ ቶኮት ኮባት ሳምባስ እኒ ቢፈ ኡልፊነ ሳቲ ሳረት ሙላት ኡልፊን ኢሳስ ሚርጭቱን ለፈ እራ አከስ ጨለቅሲሱ አከ እንደንደኘት አዲ ጨለቅሳተ ኤልያስ ሙሴ አችት ሳኒት ሙላተኒ ኢየሱስ ወጅን ዱበቻ ቱራን ጴጥሮስ ግዱት ያበርሲሳ አሲተርገሙ ኬኛ አታም ጋሪዳ ሆጣ አስቲ ጉዱሰ ቶኮሲ ቶኮሙሴዳ ቶኮሊያሲ እንጃራ ጀት ኢየሱስ ትዱባለ ባርቶን ሱን ባይ ኤሶዳታኒ ዋን ቱራኒ inni maal akka dubbatu hin beekne ture. Amen. Iddoo kanarratti immoo maal jedha? Yesus Kristos nama sadii filate duuka buutuu meeqa qaba Yesus? Duuka buutuu meeqa qaba? Afaan keessan banaatti dubbadha. Kudha lama qabanii? warri inni filate jechuudha isaan garuu kudha lama miti 70 jedhu asbiraati namni deebisee gobaziin deebisteetti miti lama godhee ergeenya achirratti mini 72 እሺ 72 irraa immoo meeqa qaba? ኢየሱስ አቤት nama qubsa ኢየሱስ maal ኢየሱስ kun dinqiidha ኢየሱስ maal ኢየሱስ jedhu garuu itti siqanii hin beekan. Hallelujah. Wajjin rafanii beekan. Mana isaa wajjin dhaqanii beekan. Yesuusitti warri siqanoo. Waan Yesuus godhu, waan Yesuus jaallatu, waan Yesuus beeku. Hallelujah. Isaan irraa immoo namni sadi Yesuus wajjin baay'ee walitti maxxan. Isaan keessaa namni tokko immoo garaa Yesuus irra ciise namni Yohaannis. Asaarra miniire. Hallelujah. Amen. Maqaa Yesuusin siyaa godhu Yesuus. Amen. Hallelujah. Amen. አከመቴ ስለትማ ኢየሱስ ጌታ አሜን። አረ ኢየሱስ ያድናል አሜን። ይሁን እንደ ዮሐንስ በኢየሱስ ደረት ላይ የሚጠጉ ሰዎች ይነሳሉ አሜን። ለእንጀራና ለዳቦ ኢየሱስን የማይከተሉ አሜን። ኦቦሎቶ ዲፈመኑ ጎዳ እላ እቱራ ጁፋ ምናምን እቱነ መከካሱፍቴ ሞቲቪን ከኛ ነመቶ ኮካሰኒ ምናምን ባባ በኢየሱስ አቡሼን ቃውቲ ጎዲ ዲፈመና ጎዳ አቡሼን አጅሩ ወንዳት እና ጴኔሊ ለመቃንጎ ገሩ በኢየሱስ ማል ተጃጅላ ለከሲምና ጀራ ገሩ ኢሰሚቲ ፈዲ ዋቀዮ ኢሰሚቲ አከሰንቲ ሲተንበርባደ ዋቀይ
fagoodha Yesuus Yesuus gobazi Yesuus ma Yesuus akkasin jettan hin barbaadu Yesuus beela keenya nu quufsi akkasin jettan hin barbaadu Yesuus na jiraachisa akkasin jettan barbaadu Yesuus jireenya koo akkasin jettan barbaadu Yesuus sin keessa jiraachuu barbaadu Isti Yesuus na keessa jiraachuu barbaade laame Yesuus na keessa jiraachuu barbaade anis isa keessa jiraachuu barbaade laame maqaa Yesuus Kiristoosin waldaan kun hafuura akkasiitiin haa eebbifamu aamen namni waaqayyo hirraajes baay'ee ulfina guddaa turre jira argeeras garuu akka inni barsiisu beeka ela gaafa bishaachaa deemtanii jechuudha gaafa baay'ee ulfina waaqayyo keessa guddachaa deemtanii hin dubbattu qasatanii ma dubbattu namni isaan jijjiira namo ay qilleensarra ol kakaasuudhaani haaromsin dhufu አይመጣም ሪቫይቫል የሚመጣው በመቀመጥ ነው የሚመጣው ኢየሱስ ጌታ ዱጋን ዱጋ ማለፊ ሪቫይቫል ጀነምት ከንካሱ መጀመሪያ ሰሙነ ማስረስን አቺ ገራና ማስረስን አቺ አዴንስ ለማንሰረ አስራተ ጋፈላተን መባ ጋፈላተን ጅሬኛ ከሰን ጃላሎ ቦሌሳ ከሰን የውጅን ቀብደን ተጃጅለ ከሰን ቁልቁላውማ ከሰን ኢሰላራ ዋቀይ መለሳ አስብራት ኡታቸ ከኛ ይላል ዋቀይ ከናብላ ነመሰድ ይፍቷን ጋራረባስ ኮታስ ባየለት ሲት ergamoota nama 12 maratee garuu isaan keessaa immoo shintu na barbaada warri kaani horii kan barbaadus jira minaamin kan barbaadus jira waan adda addaa kan barbaadu jira ani immoo beekan hunda isaanii beeka kottaas Yohaannis Yaaqoob Phexros kotta maalin godhe eenyummaa gosa dhugaan isin agarsiisa amen isa Museen waggaa kuma meeqa dura kadhachaa ture rakata seteberrani amosa ela kadhannaa abbootiin kee kadhachaa turan situ ilaala maqaa Yesuus Yesus ጌታን አሜን በረከና ዳሎኒ ኩን ጨራ ቀሜሰ ገሩ ዳሎታ እርበ ጃለቱ ዳሎታ ዳቦ ጃለቱ ዳሎታ ቢቴን ጃለቱ መቃ ኢየሱስን ከነኑ ራሩ ኩቱ ዋቀይ አሜን ጉራቾኒ ማይኑ ጫሉ ቤቱ አመሲ ቲቪ ጆሹዋ እቱ ፓስተር ክሪስ እቱ ማሎ ቡሽሪ እቱ ምናምን ማሊኑ ጫሉ ቤቱ እረፈን ይምዛ ኡጋዋ ቀይ ambaayyin of chokkaa seenaa isaanii baay'ee dhaggeeffadhooteef CJ beektanii taamiraata arganii maal jedhee intini deemee ture maal jedhee warri kuwaas taphatan Gaanaa moo eeyyudha biyya sana dhaqeen ture innaa inni gaa tajaajiluu dhaqe ilaalaa gaa achi tajaajilee dhufeen ciisuu fi ruumii koo banadhee dhaqeen lattee deeqaa 30 ture Papa. Ara profit. Kai. Mal tu enna. Ara kotu garati bana kala chufen nenen. Ha? Ennim bego ala kasi Ethiopia widen. Abasha annu ala kasi bego. Cinkin jallan nur. Ara maka Yesusin cinki siya jallachi suwa kai. Etu cinkin jallatin ulfina lalun injiru. Rugawa kayo. Kalariga. Tamrata rakanya sije. Inni tajaajile bakka uffinan dadhabee raafuu fedhe waantu ish inna gad raapaapaataataata bakka tajaajilu hundumtu abidduman bakka waan tokko riban beekan dadhabiin beekan maarraa too jedhu achi hin finne uffee Yesuus maal waan takkas jedhe narra fedhe halkan sa'aatii 9tti kuroo fedhe kai maal hafuurri akkasii waldaa kanarraa dhufee Rafane bifamete dai entou arkana rakau kana latta fajasu nan soro metan enjiru ana kasi maka Yesus ina furu sirraru fora amin tu sirraru fora ete nama wakayo ndadam sina malisa enjiru ana kasi enjiru uga wakayo ofitin dubbada wala kasiyan ofitin dubbada hirra fanan waaqayyo asi wanda guddaa qaba injiru wala kasi sambuke isan qalbiin beekan wana furarti irrafnና rrafuudha baka enyaanna nyaado guyyaa 40 facamu baka gurraachon garuuti isaan arrabsina abeet abesha tinno sheemin nu qabatu jedhe baanu ka ette
Anamma waa'ee bushirii dubbachuu fi mooraalii hin qaban. Maaliif akkamitti akka inni fide beeka kan. Saamunaa gurguraa maaloo gurguraa maaltu na dhibena. Nama waaqa irratti hin dubbatina. Isti nama waaqayyoo irratti hin dubbatina waliin jedha. Abaarsa sitti fide laani. Guddachuu barbaaddu. Sooromuu barbaaddu. Makiinaa bitachuun barbaaddu. Mana guguddaa qabaachuun barbaaddu. Dhaafa. Yaa imagine gootanii golfaartu dootee. Garuu waan gadi isin hin jedhu kadhadhaa. Kadhadhaa. Dhugaa. Yesuus geetaa. Kanaaf gurraachonni kana kanaan nu caalan. Beeku akka Yesuus guyyaa tajaajilaa oola. Halkan immoo dhaqee dhagaa irratti kadhachaa oolan. Raajii Masarat maaliif barbaadamu? Ani maaliif hin barbaadamu? An sa'aatiin itti buna dhugu baay'een qaba. Raajii Masaratiin garuu kaaffeetti hin argituun. Ulfinni Waaqayyoo akka mul'atu barbaadna kanaaf. Yesuus geetaa. Amma tajaajilaan tokko ba'ee akka mul'atu bini kan barbaachaa jiru. Ulfinni Waaqayyoo Itoophiyaa irratti kan dhufu barbaachaa jiru. Kanaaf hundi keenya waliin fakkaannu taanaan immoo sun ta'uu hin danda'u. Sobadha. Hin ta'u. Yesuus gooftaa. An sa'aatiin itti baay'een silkii kolaaluu qaba. Warri guguddaa garuu hin qaban sa'aatii akkasii hin qaban. Hin kadhatu. Caboodha of cabsu. Waaqayyo nama gad of deebisee fi maal laata? እግዚአብሔር ለትሁታን ምን ይሰጣል ነው የሚለው? ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው? ቅባት የምንለው እኮ በቃ ጸጋ እኮ ነው። ዝቅ ለሚሉ ወሪ ገድ ኦፍ ዴቢሰን ሞ ወረከና ቤከነ ማሊፊን አማ ተጃጅላንስ ማሊስ በቃ ተራባናን ስዳ ኦልካት ተነን ታይገት ሲኘ ጥኑሺ ዋቀዮ ጃለቹ በርባደታ ታይገት ጁ ሱገ ማሊስ ልትበቃ አከ ኢየሱስ ምት ገድጀቹን በር ኢንከራተቹ ወሪ ገድ ኦፍ ዴቢሰን ገሩ ወረካኒ ኦፊናላቱ አከሚታ ከጉደቱ ቤው ሲጉዲሱ ቀሰላኒ ወረከሲቱ ኡልፊና ዋቀዮ ፊዱትካ አሜን ወረከሲየሮ ባየተን ኡልፊኒ ዋቀዮ ኢምባየት አሜን ወልዳን ኩኒ ሱራችሳ አሜን ጉጂረቲ ወልዳ ማልቱ ጅራ ጋፈ ጀደም ወልዳ ቱሉ ሞይቻ ማልቱ ጅራች አራ ኡልፊና ዋቀዮ ጅራ ኢየሱስ ጌታ አሜን በቃ ነማች ለቂ ጌደረማ ጅራ ኢየሱስ ጌታ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከናፍ ኢየሱስ ጋራትን ባሴ ጀርቲናመስ እረፍት الربا كيسا واقعي نواكاسو آمين الربا رفا والفنار كون دندين الربا رفا سورمون دندين مالف منا مورتو ديمون دندين دوتي وردين تاني بيكو نتيجرون ديمون دوتي مورتون كينيس أمباين كينيس مالي كينيس يسوع متيرة سرير نو سرير أنا أفتح أمباين كوس بيتون كوس واتين دومتون كوس يسوع آمين kanaaf yeroon birrii barbaadu gara Yesuus yeroon balbalina rajaa najalaa cufame gaafa jedhu Yesuus biraan naqa maleessaa beektu biraan naqa kanaaf yeroo hundumaa gara isaatiin siqtan taana hin danda'amu hirraftu taana hin danda'amu ilaa obboloota tokko eebbi guddaan tokko dhufaa jira badhaadhinni guddaan tokko dhufaa jira an kanatti fakkaatu iddoo dhimma manaa gara poolitikaa miti garuu inni amma badhaadhina jedhee biyya keenya irratti ka'ee jiru kuni ispiriiti afuricha wajin warri wali galan imbadaadam haleluya ይበለጽጋል መንፈስ ነሚchi ጴንጤሳቶ ሙስሊማቶ ዋንኒ ዱበት በዳሪና ደረቢ ዋናማን ዱበነኒ ከዳፍ አፍሪቻ ከሰ ገላችሁ ብይቲን ኩን በዳዱፍ ጀት የቹ ወሪ በዳለን ሞራ ከሚል ወረ ዱጋ አንጅራተን ወሪ ሙስና ያተን manni hidhaa isaaniif qophaa'aa jira. Dhugaa isaaniif qopheessaa jira Waaqayyo. Amma shiftaanii galaa jira. Namni hidhamu jiru. Kana booddee warri hidhamani warra dur waan guddaa dhoofaa turan nama ajjeesaa waachi dur rukutaa isaan mana hidhaatti gasha Waaqayyo. Anaaf sitti dabarsa. Yoon kadhatate. Annan kadhadha. Yesuus gooftaa. Israa'elootaan Waaqayyo hin qochisiisne.
waaqayyo baay'ee mayyuu waraana keessa gashe diina isaanii baasa isaanii itti gashe waaqayyo kasit ila boojuu keessa si jala fudhatamee si deebisa amee warra jedhaniif haa ta'u boojuudha kan nu jala fudhatame malee saakoo waan tokko hojjennee sin beenu wanti bakka waan waaqayyo hojjetetu jira biyya lafaarra kanaaf itti galuudha malee saa ganaa hojii nu eeggatu jechuudha kanaaf waaqayyo gaafa ulfina isaas deebisu gaafa isa barbaadechuutti kaatu gaafa dirba keessaa kaatu isa si jala booji'ameetu si deebi'a ameen haleluuyaa ameen natti mul'atan namoonni gurguddaa waldaa kana keessaan qabu ameen sadisni sooressaa firraa haleluuyaa yoomiyyuu waaqayyo warra xixinnoo guguddisa malee isaa warra guguddaa irra ija godhatee hin beeku miniire akkasumatti fakkaata warri xixinnaadha ofiin jettanii of tuffachaa jirtan waldaa kana keessatti waggaa 5 asitti birrii miiliyoonaan lakkaa'uu jalqabdu ameen warra jedhaniif haa ta'u makiinaa babbareedaa oofuu jalqabdu haa ta'u warra amananiif waaqayyo jireenya babbareedaa jiraachuu jalqabdu haleluuyaa namoota baay'eef irraafaa taatu firri keessan illee maqaa Yesuusiin siniin ilaaluu jalqaba harka keessan ilaaluu jalqaba isin barbaachuu jalqaba garuu dammaqa kadhadhaa qulqullaa jireenya waaqayyootu tolu jiraadhaa bakka inni kan waaqayyoodha Yesuus itu isaan ciisanii itti geeddaramedha gaafa inni geeddaramu ifa guddaa ta'e jarayyuu irriba keessaa kan kaase ulfina waaqayyoo har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin irriba keessa jirtu keessaa kan si kaasu ulfinni waaqayyoo sirra dhufa mana kana keessa hin dhufa nana mana maqaa Yesuus Kiristoosiin nama tokkos haa ta'u lamas haa ta'u sadiis haa ta'u ulfina waaqayyoo namoonni argan har'a hin jiraatu maqaa Yesuusiin achi bira hin jiraatu asii hin jiraatu maqaa Yesuusiin ulfina waaqayyoo argita ulfina Yesuus sana hin argita Yesuus itti geeddarame yaa Phexros ariifata gaafa galagalee ilaalu Yesuus hin jiru Yesuus tun ta'e waaqa sa Museen kadhachaa ture sana ulfina keenyatti agarsiise jechaa ture sana isatu dhaabbatee jira ilaaluu dadhaban wayyaa isaa gaafa ilaalanii namni miicee addeessuu hin danda'u haleluuyaa Yesuus ጌታ የምናውቀው ኢየሱስ ይቀየር ብላል አሜን ዋቀት አመበቱ ዋቀት ኢየሱስ ለቲ አማማት ናገረቱ መቃ ኢየሱስ ሲታገደሩ አሜን ማለፍ እኒ ሻከለው ዋቅኒ ከኝ ሻከለው እኒ የሮንዱ መሐራ አሜን ከናብ ኢየሱስ ኤኙማ ዋቁማ ሳቲ ውፈተቹ ጋስንረት ጋፈ ገረገረ ይላል አሲን ኤልያስ ዳበቴራ አሲን ሙሴ ዳበቴራ akkamitti laalu danda'an akkamitti beekuu danda'an Phexros fa'a bitaanaan abalu mirgaan abalu dhaabatee jira isaanoon turre akkamittiin Eeliyaas baran argitanii yeroo sanatti heaven isa jedhamu jechuudha mootummaa waaqayyoo jireenya waaqayyoo haleluuyaa isatti iddoo sanatti kanaaf sammuun isaanii sammuu islaamiti sammuu sobuu miti kan Phexros kan Yaaqoobis kan Yohaannisis sammuu isa barabaraan jiraatu isatti bareeroo sanatti jechuudha haleluuyaa waaqayyo yeroo hundumaa gaafa sanitti mul'atu sammuu isa sala keessa turtan keessaa sin baasa sammuu isa kaleessatti yaadaa turtan keessaa sin baasa kanaaf mul'achuun waaqayyo dirqaman ulfinni waaqayyo dirqaman itti mul'ate hinnaan eenyuudha gaafa jedhan Museef Eeliyaas deebiin kadhannaa Musee iddoo sanatti raawwatamee jira እዛ ጋር ነው የሙሴ ጸሎት የተመለሰው ሲያይ እግዚአብሔር ጋፈላሉ ኢየሱስ እንትን ዋቀደን ዋቁማ ሳርጊ ሙሴ ሃሌሉያ ከደና በረን ኤራ ድረ ከላተሰ ሂናርጊ አሃ የሮስ ሲአጄሳ ናርጉ እንደንደሱ ንትጀተ ከለዳ አሜን የዋቀዩ በገን ሲያርጊ ማለፍ ሙሴን ቡታቤራ ዱዓ ሳሬፊሳ ነሚያርጊ እንጅሩ አኩም ኤልያስ እንጅሩንስ አጅረቀስ ገሩ ፉለ ዋቀዩ አርጉን እንደንዳ ማለፍ ኢየሱስ አስጅረዶቴ ኢየሱስ ፈኪ ዋቀ ሰንዱኔ ኢየሱስ ፈኪ ዋቀሳ አባ
ሃሌሉያ ኢየሱስ ኩን ስኒፍናን ዋቀዮ ስኒፍና አሜን ከናፍ ኢየሱስ ድን ቀለድና ኢየሱስ ድን ቆስና ኢየሱስ ፋርፈና ዱዋሚት ኢየሱስ ለለበ ዱዋሚት ኢየሱስ ዋቀዳ አሜን አረጋው ሰይጣን ኢየሱስ ዋቀዳ አሜን ኢላብስና ሀር ኢየሱስ ዋቀዳ አሜን እዶ መከረ ዱበታ ሰገሌ መከረ ዱበታ ኢየሱስ አን ዋቀዳን ጀነ ኤኙማ ሳቱ ዋቁማ ተሙለት ዶሰነት መቃ ኢየሱስ ኤኙማን ኩስፈሙለቱ አሜን ማለስ ነው እንጂ እስቱ ካሜ ጃዳ ሎሮሶ ሶኮ ፓራዳ ካ ለፈተሰኒካ አሙመዩ ምቾቲ ከሰንገዲ ሳጅተንስ ነው አሙመዩ ሪባሩ አጃርቱ ደመቃ ፖሎቶኮ በርቺ በረት ደመቃዲና በርቺ በረት ካኑዳ በርቺ በረት ሳቲ ቁዳን ፈከነኑዳ ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጎፍታ ይላሜ ኢየሱስ ጎፍታ አይ አመንተኒ የቻንጀተን ኢየሱስ እኒ ትፈተመ እኒ ነመት ከሳ ዳለት እኒ አፉራ ዳለት እሱ እኒ ሩኩተመ እኒ ዱአ ከሱ ኢየሱስ ኤኙላ ዱበዳሜ ኢየሱስ ጎፍታ ይላ ኢየሱስ ጎፍታ አናፍና ሙለት ዳሜ አናፍ ናገለ ዳሜ አናፍ ናገለ ናይፍ ዳሜ ናይፍ ስኒፋይፍ መቃ ኢየሱስ አሜን እጂ ከሰም በነሜ ዋይ ኢየሱስ ቤኩ ጀልቀባ አሜን ኢየሱስ መገለጥ ነው አሜን ተሰሎንቄ ተኮ ዱብሴ ነብት ተሰሎንቄ ተኮ ቁደሻል እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል አሜን አሜን ተኮ ቆደሻን ቆደሻ ተሰሎንቄ ተኮፋ ቆላሲያስ ተኮ ቆላሲያስ ተሰሎንቄ ጀኒ ቆላሲያስ ተኮ ቁደሻን ክርስቶስ ቢፈዋቀዮ ኢኒ ዲጃ አርገምነቲ ናማት ሙጣቴ ወሞንዱማ ዱረስ ቀላት ዋንቱ ዋቀቴ ጅሩ ቢ ዋንቱ ለፈረ ጅሩ ሁንኑ ዋንቱ ጃን አርገሙ ቢ ዋንቱ ጃን አርገምኔ ወርቴ ሶለታ አኔ ቢ ወድሞቱማ ቀባን ወሪባቲ ዋቀ ከሳ ሞቱማ ባሮ ቀቦ ጀራማኒ ሶላታባን ኢሳቅ ኡመማን ዋንቱ ድኑ ካራሳ ኡመም ኢሳቅስ ኡመም አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጀራ ዙፋናት ቢሆን ወይም ጌትነት አለቅነት ወይም ስልጣናት ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ዋቃ ከሲል እምቤተን ታናም ቤካህር አቦን ሁንዱምቱ ሞቱማን ሁንዱምቱ ወንድ ቢየላ ፈረጅሩ ወንድ ሰሚር ረጅሩ ሁንዱምቱ ኢሳን አከብተሙፍ ሃሌሉያ አሜን ዋቃ ከነቱ ሲፋረጋ አሜን ኢሳ ቀበተናን ኢየሰተው እንደንደሱ አሜን ኢሳ ቀበተናን ሶላቹተው እንደንደሱ አሜን ዲንስ እንደንደው ኢሳ ቀበተናን ኢሳ በርተናን አብሻሉማን ቢየለፈ ሐጥማን ሰይጣና ዋንቶ ቆስ እንደንደው በቃ አሜን ሃሌሉያ አሜን እኛን ኢየሱስን ቤኩ ከንበርባድ ኢየሱስን አርጉ ከንበርባድ ሐረ ኢየሱስን አካታ አዳና ይነርገለም ይጀልጅራ መቃ ኢየሱስን ኢየሱስ ይፈሙለቱ አሜን ወር ኢየሱስን አርገን አሎታፍ እርጋጉ ጉዳ አርገን ዮሐንስ ፋ ጴጥሮስ ፋ መቃ ኢየሱስን እርጋን ጉርጉዳስን ከሳሃበው አሜን ፋርፈናን ጉርጉዳስን ከሳሃበው አሜን መጫፍቶን ጉርጉዳስን ከሳሃባኒ አሜን አሎኒ ባየስን ከሳሃባኒ አሜን ዳሎቱምቲኑን ጎራንዩ አሎታ ኢየሱስን ሙልሱ ሃሌሉያ አሜን አሎታ ፋሽኒ ሙልስቱን ተይ አሎታ ኢየሱስን ሙልሱ እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት ኡመማ ሁንዱማ ዱር እኒ አንገፈ
wanti hundumtuu isaaf isaan ta'e. Wanti hundumtuu isaaf isaan ta'e jedhame. Wanti hundumtuu isaaf isaan ta'e jedhame. Yesus waaqa dhugaadha. Yesus gooftaadha. Hin kadhan. La rosete pradiavana la boscia da bara. Ulfina waaqayyo gaafa jennu ulfinni waaqayyo tokkichadha. Innis ilma isaa Yesus Kiristoosidha. Isadha guutummaan guututti biyya lafaarratti mootummaa waaqayyo biyya lafaarratti tun sodaatiin dhufee fidee sodaachisee mo'ee kan darbisa. Yesuusidha mootiin. Yesus sifa mul'atu. Warri ba'aa jirtan hin bahin asii kadhanna. La barrakoto semparada la bara. Warri afaan haaraa qabdan dubbadhaame. Deeqa tokko duwwaa dubbadha. Afurri waaqayyoon darba. Humni waaqayyoon darba. Ulfinni waaqayyoon darba. Warri hidhaa keessa jiran hidhaa isaanii dhiisanii deemu. Warri dhukkubsatan fayyanii ba'u. Maqaa Yesus Kiristoosiin afurri waaqayyoo hin darba. Ulfinni waaqayyoo sirra dhufa. Ati ulfina waaqayyoo mul'ista malee isa ofii mul'istu. Jalabora secrevenda di caparada la bashe warra ulfina ke belani waaqayyo warra ulfina ke eebotani waaqayyo jalo parania na monte rebessa caparada la baraboshe oh hallelujah 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 Zata parakate sete pera di lavona ni amoshe ka parada la bara. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. እግዚአብሔር ክብር ኡልፊና ዋቀዩ ኢጆሌ ኬፍ ኮት ኢጆሌ ኬፍ ኢፊ ኮት ሙለዱ ኡልፊና ዋቀዩ ኢሮት ድርቦት ዲቢ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ warra ulfina kee eebotan godhin warra ulfina kee barbaadan godhin warra dinqiif jiraatan tun ta'in warra biyya lafaa jiraatan tun ta'in yeroo hundumaa warra si eebotan godhin maqaa Yesus Kiristoosiin beela keetti dhangalaasi halkan si barbaadan guyyaa si barbaadani kadhannaan isaanii si duwwaa haa ta'u maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Holy Spirit. Holy fire. Warra kana tani dadhabne kaasu waldaa kana. Warra tsoomanii dadhabne kaasu waldaa kana. Warra dhaloonni barbaaduun kaasu waldaa kana. Warra biyya lafaa tuffatan kaasu waldaa kana. Warra foon isaanii galan kaasu waldaa kana. Ulfina warra mul'isan ifa kee baatanii dukkana keessa kan deeman dukkanni kan isaan hin dandeenye yes akkasuma jechaa jira waaqayyo warra dukkana ibsantu ba'a jechaa jira waaqayyo warra dukkanni isaan hin dandeenyetu ka'a jechaa jira waaqayyo hojiin isaanii ifa kan ta'e jireenyi isaanii ifa kan ta'e tajaajilli isaanii ifa kan ta'e haa ka'ani maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Oh, Holy Spirit.